Hello muntina namite hozo si limna kahin neikit chule tuni kho olha nisim som lakhat sawni le somni le nga din jong thuso chum ho phon do na neikit taw hiti achi sa December nisim ge ni khwa meite MLA y khem chanin li tan khusung aga chu lu chu politics to ki se ga kalsung to akilowin center BJP lubo ho koma manipura chamna tai ti theina dinga hi tin kokin pi manipurin asayu vinahi manipura angai na banga hin kho ake mangtai ti theina ding le popular government sim do theina ding to gun khat to akilowi ti kimin wa chan nia chun khemchan kalsu na to ki se athu su obolvinahi kimin asai nawa chun meite MLA pa thilbol chu central lamkai ho koma meite MLA khadin kuki ho che namun agavil theitan buina tapun manipula chamna tai ti theina dinga hi atiuwi chubana meite mi pi masanga mi hangsan politician dana akita alang nomji zonga hin ama kalsu na chu ipg pen hamti ake sei che nai puitin kimina sewina hi manipura namni ki ka kichamna nai lowa khemchan kalsu na chu manipur boina zia hasan ale manthai na tu koki mi pi hon ake limpun ta sana jong ake be chum puitin thu su chun asei tu pera manipur din mon ake vera hi le pha chhot pi meitei hon achi piu thinglang mi ho ki ka khan le dei chum ne ya am ho chunga vai hop ding agu jing bangwa thinglang mi ho ki ka ki buina sim ding to gun jong himei the a hi atiuwi kimin asei be na wachun manipur thu bui kho laya akam cheng anake khalo khemchani tua manipura chamna dinga thu asei chu ake bol thu le zo thu a hi atiuwi center sarkar in politics so ki sei thil chum ngai to lowa thu dia thu tan na zo agel kho wa kuki mi pin apom theilo popular government tun do ding agut sangova kuki zu hobit na ding angai tu zo diovin kimin aseu vinahi kuki zu ho dinga center sarkar in api thei pen chu separate administration a hi ati naga pupa gama agam neite naga ho het pi na le phalna jaw lova kuki chen na ho agang thei pen le seitu nom lova ki khuldo ding kino do ding a hi tin lengmei naga council eastern zone in gihna anezi janya LNC in THUSOH bol na chun senapati district hop sunga naga te pupa gamina ho saitu gamphajo subdivision sunga kharamwai phe khwa kuki thingnoi kem kisa na chunga alungti za na aphogi na hi LNC in asei bena chun achi sa lamasa ho Foothills Naga Coordination Committee FNCC in kiphinna abol chu governor makai na state government in naga te gamlegu kiveng tup ding a hi tia kitipna anesia anaki suhaya hi hiju ta sananei pumle chamna ding gel khona ki thununga hi hinla tu hin kagamu lailungta foreign militant group ho umna ding mon aki sayati kharamwai phei khwa ko ki thingnoi ho kem hi thangphungta Indian Security Force ole governor we suinanoi za ki sa hi tian ngo na jong anei na hi hiji kharamwai pheya thingnoi ho umna ding ki sa ho agang thei pena government in aphil halo le achamlo wa sumang na dinga na to na ki nei dinga hi ati gamsung boy na dinga kuki refugee hole militant ho duha bolbuma kagamo alam lowa drug trafficking arms smuggling chule dan to kikal thildang dang bolna aman jingo hi kingai thimlo hilding a hetaiti Ministry of Home Affairs le Manipur government head pina hichi danti lova sumle pai kilam do ho hi agam nei te donen akimang tai tin LNC chun asizina hi nagagam hi politics a ki de na ding a hi poitin LNC chun Ministry of Home Affairs le Manipur government hi nga gyal do sa na jong anei na hi iam tia government le FNCC in agreement an nei lon lo sabzia gam ke yathi san su na omle ki bong chena anil hona mo akipu hlandinga hi tin LNC chun gi na jong anei na hi Manipula kon UPSC MPSC chule competitive exam dangdanga ki godna ne aspirant mi zali ki thupina Manipur government le ALS IAS Delhi pan khomna scholarship ki piding a hi tin jan hi chun ALS director Jojo Matthew in Infaraum Hotel Imoles muna program ki manna khada chun phone do na anezi hiji scholarship muna theiding kilhanna selection process hi ahung lung ding December ni sim somli sangni le somni langani huting le Infa Churachandpur le Senapati Hoa Center Limuna ki bolding a hi
Hiji test ki bolding chu nidan ni sunga multiple choice examination hiding a hi ati. Hiji coaching course hi ALS IS Delia kun faculty member hon ahil diwa hi tin Jojo Matthew chun asizina hi. Hiji THUSOH to kisaya Director University and Higher Education Manipur Laisram Radhakanta Singa kun THUSOH ki mun asayina chun. Chuchi exam center ding hot su Infara Modern College Rachanpur College Senapatia Mount Everest College ding a hi. Entrance born ding ni khu December ni sim som lali sang ni le som ni langa. Apart hi jinglam nidan som lakhana pat nilha alam nidan khat chan hi ding a hi ati. Okhul kopi kailhanga gambat saketheta kizu ho DFO in anamane na hi. Hitabunga gamsethen ho chunga god na pi dingin gihna zong anezi. Wildlife Protection Act sedur khat noiza achi agam dingzia kivyang bit va phol tisu. Hornbill kalit present zauna agam va chatamta okhul kopi kailhanga tambola draw a ball dinga ki koitampi ake mandoi na hi. Okhul sunga hitaba gamsa asum korveina ometi thuluki mutolanin District Forest Officer kun DFO Laisram Gitla Range Officer Charmisan le staff on khupi sunga khulna aneina wachun Wino Bazala gamwa chakithera kizu somthumna nga amando venehi ahin hichigamsa zo apong hochu akimat masangovin mi pi honla chun akithe mang tawetin DFO chun asiji ahin monane ho kimat dona dingin pan akila zingiati tu khanghin gamsa zulewa ven biding hi hatai gyal khona omtai ahi theile ein zong izo chana gamsa zulewa vending a hi chule gamsa zulewa na thana mat na photo hi han video hi zong le social media ta lang hin sumle paja na liuna ding le songkul na ta na theiding dan le multam pi awmi Pai something noi kilai khom na hon India President nu gamsung ahung building za da zen total shutdown borzong leo President Draupadi Murmu in gamsung ahung building ki gu na haten achil hazing in hi President nu hi tu ni khu December ni sim som la khalle hungding jing ni khu chan ge ding a hi kilometer se gya sau infar airport akipat nupila memorial complex an ge lamlin phatian asim phawin lamlin lai hoa India pun la pa theren akhai do ovi Airport Road Kaisampal Junction Fitsom nya sang President nu dingin welcome post khajong atung do vinahi President nu hailai muna alhunding ke hi laizong le amalam tu dingin security agency ho thu akipin boina imacha umlo na dinga thiliza kai abol diu winjong nganchi na anezuvi December ni simsom le ni khuting le nupila memorial complex a kinguna pan ala masanga President nu hin December ni simsom la khati su tu ni khu Manipur ahunglun ting le kingun dang khana pan ala dinga hi minpha thei kha chu nupilar hi kumsi le December ni simsom le ni khuwa kemangzia hin British odawa sangkha jaku le li le sangkha jaku somthum le ku khuma Manipur nupi hon ni vezen anasarwa hi December ni simsom le ni khuting le President Murmu hin Senapati district zong vilna agane meithe hi aketi Alangkhan in Kukizo Council in President of India Draupadi Murmu ni khuni sung dinga tu ni khu December ni simsom la khat sang ni le som ni langa pat Manipur ahung building akipa pi na hi Council chun aseina tu phat ha sat pera President nun ahung building hi gan thei thu ho dinga kinep na hi ati Tulur khat chun aseina President nu hi infarle Senapatia kinkun khana gapang dinga hi aketi Hechia hin kejesin President nu hi Amazon tribal khat hi na zala Kukizo area victim ho ki mu pi dinga ahung kinga pa ding adei sa thuzong asisi chule KZC hin President Murmu hi first citizen of India ahi na kyu hilowa tribal ho hasat gan thei mi hiza umna ho gyal kho khat hi na angai sang le ahi dan atalangin aman gamsung ahungwil na hin Manipura not hable gyal dolowa tribal ho adia Kukizo te thilnge ho mu theina dinga lampi ahinum sa ding akirem na hi dan jong asai na hi December ni simsom International Human Rights Day ahi to kilhonin Kolkom in Human Right Wang bit jingdingin gamsung mi pi te tipna anizina hi Kolkom Publicity Committee in statement khat ahin sudona Universal Human Rights Wang bit na dinga pankhom na kiti phot hi Government of India dinga thilha sata khara hi kiti Government of India hin International Rule of War apal ke jinga hin agami di ta ho chenamun alu khumovin agam nei te ke nga chut phain akoi je tin akisezi international community hon thudi mangchapuma khulchil na anewa Government of India hin
iti lam dola Manipur mi pite asu gan the hamti hung hedo hantin kulkomin tim na anezi. Achi sa December ni simsom sangkha jaku somlile git kuma United Nations General Assembly in Universal Declaration of Human Rights UDHR anapon do eihin. December ni simsom jong International Human Rights Day tia kumsi ahung ki mangjinga hetai. UDHR hi document se bo hilova asunga hi International Human Rights ven bit na ding dandim se rahi. UDHR hin mihimte dinga fundamental rights le freedom tampi aphun da eihin. Manipur mi pite chamthat na dinga galhung kisad hi phat sot lut a hitan achi sa sangkha jaku somlile kokuma nobleda umlova human rights palke se bo hilova Manipur jong India in ama hop sunga anala alu da hitin kokom statement sun asai kithi. India in mi pite het na phal na biza Manipur gam India sunga akila ludhi United Nations Charter Article 2 Clause A palke na hin ngam sumi pite asu gan thei se bo hilova human rights ai kisu molpho pi jing hi international rule of law palke na hi tin kulkomin government of India amo chani na hi gamsung pumpia government of India in armed force special power act sangkha jaku somale git ahin koin ajibein kitha kemet kisugan theina le khansina tampi asu do sai na hi Kolkom in India chawal na pham ahin ta langin hichihola irang oithong massacre sangkha jaku somgi lali CRPF khat ki thajin CRPF troop hon mi sangni tabong volleyball ki chipwe japi line meither analhawin hohe phalo mi somna thum akabliwin mi somthum na thumjong haten anake tongkhaw ve keti thilso chu march nisim somlali sangkha jaku somgi lali kumchu ahia keti Operation Bluebird sangkha jaku somgi lesegi achi sa July nisim ko sangkha jaku somgi lesegi kum oinam Senapati district a Assam Rifle ho kem bulu na chun Assam Rifle personal ku anathi hovin Assam Rifle hon oinam le akinei pi khusom thuma thalizen combing operation anabolovin sangkha jaku somgi lesegi July akipet October thaki chailamchen anachi jamovin hi Thalilang combing operation anabol nawatsu micham somlani anamanovin point blank range sa anakabliuvi Assam Rifle ho chawal na amudo pharochun kicha tizat be sejin tapanggupan nan civilian pho anathi lovin hi numeitam pi asu sit se bo hilovin nawop nupi ni jong japi maya naw anei sovin hi Assam Rifle hon chen na in hoin le changsar tam pi jong min anhal hauvi tin kolkom chun asai kiri Rims massacre sangkha jaku somko lenga Indian Armed Force hon non-local ho achoma akhoi da ovin Arunachal Pradesh kun MBBS student khat pannan civilian ko akigol sa ovin January ni simsegi sangkha jaku somko lenga kumchun anakapli ovin hi Malom massacre kumsang ni Indian paramilitary force on mainland India lang mi ho achombia akhoi do azovin National Bravery Award ki paman sangkhat pannan civilian som November ni simni kumsang ni kumchun maloma anakabli kiruvi hejizia irom sermilain Armed Force Special Power Act dona kumsom lagum angola ki pin na ahin pad do hi Zakurador massacre kumsang ni le som ni lali Indian Armed Forces noya Mercenary hon November ni simsom langa sang ni le som ni lali kumsun nikhunga zen ahen tangjovin thali sebo hinalai nausen khat panna nupi gup akapli kiruvi Indian Armed Forces ho hin am ho noiza mercenary ho mangchain aguin acha lodging ovin gamsunga chengkhom community ho aketu mo sa 18 kolkom chun ango kidi community zosi aki khansa jalenam mina thingno ahin phudo sa zuwa government of India hin jalenam ka sagu aseji hin chamhlat ding movement zosi machal theilowa ala hiati Government of India hin ama thunung ding mercenary ho training apia am ho mangcha manipula proxy war aboljing a hi hichi proxy war ji hin agami pite human rights chut phain awmin international rule of law apal ke jing yetin kolkom in Government of India ango kirin hi tu ni kho December ni simsom lagara ke pa December ni simsom le lichen lamka public ground hengtam lamka to lai mit sang ni le som ni lenga umdingjia nili sunga hi Sisipur college apat lamka public ground mission road yangsun tipaimuk road ki kha dinga hi
Hichi lampi thua hin Churachandpur Traffic Police Control and THUSOH bolovina hi. Lampia ke khading zin te dimruda Sisipur Police Station akipat. Neru Magjang Sonchen. Lampi wanwebo anake hongchu December ni simsom la nile. December ni simsom la thumsunga kila dodinga hi atiuvi. December ni simsom la nga le te dimru Sisipur Police Station a one-way traffic ki koizom ki dinga hi. Mi pi hon hichia dan ki pi ho azui dinguvin nge na zong aneuvi. Achi sa December ni simsom sang nile som ni ngani hochun IIC Max Muller Mark New Delhi mona World Human Rights Organization togo na noyin Global Peace Humanity Award hobdo na kingun anomina hi Kitangat pium ta entu kingun Global Peace Humanity Award sang nile som ni nga kingun achun Koki chapa SH Chunlalpur Kimgen General Secretary NERWHRO injong Chuchi Global Peace Humanity Award cho anaki sani na hi Heje Global Peace and Humanity Award hi mihimchan khompi ho ngailu na nei humanity nei ho le chamna dei ho vanoya World Human Rights Organization in api ziwa hi hitol honjun amazong mailama pathinin mi tampia dinga phachom ta hung hijing theidingin hinphungwu jinghanti chu itaw nawa hi Deputy Commissioner Bishnupur District henga lekha ke pelur khatchun asaina tu naicha lemaram waroi chinga kinungle IDPS ho chenna in sagi tabong chenna the a hitapun sule indang ho jong thasim phate ngai a hitai tin akisaji kokomi in IDPS ho chenna in survey bola akin theilama in ki thasa theina dingin togun hin bol han tin DC henga tipna aneji Patsot pi kidal ha chule huilagu hon avo na akidal ha in hozong chena the hitalawa hi in atamzo 70 to 80% tabong repair bor nga ahitayati thintho na le letrin hozong thasa te nga ahitai tin survey akibolachun amudo uvi in ho hi asid dan chumchi ahin abang loi abona thasa ding aumin abang khat loi simphat theijong om nai government in kithu pinasum api jong imacha khama hi poitin kokomi convener khuraijama thoba chun asiji tua ahuwa anung chen dutwangowa binale security lampong hi thil khota hinalaizin tu penin phatian akivekol theinawin munchum chuma kun kithu pina nyau nyau jong amujing na lainawi tu chung akinung le langochun entry check le group photo ho age kapji uchun phatsot pi analure tin kokomi chun asei kiri khosunglu nadinga sepei ho ake tosa sangin ukite to kigamgin na laimun ho injong ke tosa le phajodinga hiati Koki Women Organization for Human Rights KWOHR Toguna Noya Jangna Dopna Project Fesku Hobdo Ahi Tolhanin Fes Somdinga Donation Achil Hazingina Hi Tu Changeya 10 Fes Adinga Donation Hin Bol Hotsu Ahiule Janglin Pai Nute Bi Pai Cham Nute En Mulhoi Nute Chingkon Nute Tomngai Porho Chandil Nute Sungza Khupi Nute Bungbar Nute Esar Bung Nute Bijang Nute Bulkot Nute Kangwai Nute Lazang Pai Nute Changlei Nute Es Turjang Nute Es Moldung Nute Tulin Nute Sade Hills Nute Aizor Nute Bungpi Area Nute M Sungil Nute Visakapatnam Nute Koite Nute Silchar Nute Le Dingnopar Nute Ho Hiuvi Ichia Humin Kise Ho Hi Achisa November ni Simsom ni Lesegia Kipada December ni Simsom Sange Hinpi Ho Hiuvi Tu ni san gya project lamjangta chilhatheya aum na chunga nu te panhin lahozo si chunga KWOHR lamkai hon ge pathu aphungwin mabana jong hlasia bitu kisim apinai lo hon hin pilu che dingin timna lengi na abolun hi tu ni huwa dinga thusu LAHKHOM chum phun do na in nei theu hi chan chu hitan ti